Church. Hallelujah. Na usune au de person ne adu fata lo fo no to our oil ne fiafi. Hallelujah. Na materia tato sounding ne fiafi. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. I thought I know for no to our oil going to every time.
personal tour. Oh, tele. Final bear. Oh, Malosi. Twist out. Ooh, see, I don't need more than a minute to 20 if you're sorry to talk about it.
taimio Mose. Pe mai le atua ia Mose. Fai se fale fta fai o te aluatu mātou te mafutai mo tangata. E tasi le mafua anga na laio na wala aulia e le atua le fai taulanga le taimio Mose. Ina ia o ile me sili o na paia. E leo le purpose o le fai taulanga o holy place. Po le lotoa. Ao to tonu o le me sili o na paia. A fe mai le tuse e pelu o oe o le tupu. Ma le fai taulanga fa tasi ma ke wisu. Sei loe a fai wai to tonu o le paia o le tua. Awana ye a lwese mai ai. Hallelujah. Awana ye samali ya samali paia o le tua. Awana ye samali ya samali mamalu o le tua. Aia pese ma le mautinoa. Olo e to tonu o le me sili o le paia. If you feel the presence of God, say thank you, Lord. Hallelujah. 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 I love Hallelujah. Pai lava ele taiao, sai falongolongo I lawa wino le upo le atua. Misi foi o tatou sale awai. O lava fuafuanga ma por kalame o le nei aso. O le awa e fanua le fatama swali. Onga o le anga le lei o le atua sa pui ma leo leo yantoe. Se abanoa le lei le te whaftai atua I lo atua. O na mea sili wa ia whaia moe. E leo to ia Yesu I lungo sa taulo. E leo to ia Yesu I tonu le tunga mau. Ua ia o ia le tu tau matau le tama. O lo fautua mo oe. Awa ongo na ia whaia le taulanga le tongi ola mo oe. O le po o le taulanga le whaktai ma le viinga. Hallelujah. 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 After telele atua le nei po. Matou whalongoina le angi mali mai o le fisanga. Le afio mai o lo wanganga pa ia te whamanuia mai lotolo toile nei tapo inga. Le ia se isi leo e le isi alanga yo matou loto. Na o le anganga o le whaftai mo matou whapeifu. Whaftai lo wafio mai e te whamanuia. Whaftai lo wafio mai e te lotolo toile nei sauninga. Lo ona tu inatu ya te oele nei whamoe moe. Matou o mai e se yo matou tu vai. Te toi whatumu o matou loto I se tumu fau mai antoe. Whaftai le atua I lo wafio mai. Whaftai lau whauunga. Whaftai lo mamalu. Whaftai lo paia. Ai matou te whape atu le nei po. E le malie o matou loto le atua. E le whamalie ino o matou loto I se mea. Matou te ngā lala pea I lo paia.
Mātou te ngā lala pē fia whaalongolongo ia ua fionga pa ia. O te talo awane I tua e loa nganga pa ia le mene. Ia tū mau pēa lau whau unga I lunga ia te I mātou unga. Oi na uru whale olo iei se mana onga. Oi olo uru whale olo iei se mai. Oi olo uru whale olo iei se maftianga. Ia vea le atua le mātou taulanga vi ingan si atu ia toe. Mai a fio mai e whamalolo ia te ia. Ale ngata I leo se teime tō matawina I lau upu. Mātou te talo le atua awala I lau whamalolonga. Hallelujah. Praise you. Tātou te lea lala mai ai lalo. Hallelujah. Praise the Lord. Ia lele. Ia whatalo whaliu nei e o tafa mai whatalo whai nei pō. Hei malo whai vi inga I le atua. Praise the Lord. Hallelujah. Ia te au le awa mani whaaloalo. Whatalo whaatuai. Nei pō, mapuipo e mare maualungo le nei afiafi. Ia o le au whainga luenga I ona tūlanga whaalope. Sunga toi ina mare whalitua. Ai mai se whai o sunga I whawhia ngā mo o tau whalitua. Pa ia o le au whainga luenga I so se whatai fia. No pia I ai me tau wasu le puwai o le ola whatalo whatu I anto e awala le soafo o Yesu. Ia le ngata fo lea ia. Ai lava I seo pito matua se ia o I seo eititi whatalo whatu I ante o le neo fiafi. Praise the Lord. E sile I ona tātou whatalo whanei pō. Se o tātou tamata I tai. Sunga I o le fō mai o le awhionga pa ia le atua. Ia o le tai tai fo I o le alofa atu noa Pentecost. So se vai pa noa o le ke lopi. Praise the Lord. Whaftai nei ama noa le lei o mwhai ona tātou whiloa I ai. Ia whai fo I ona sua mai matala mai au. Ia tātou tufi tau whao whaatasi. Whaamanuianga le atua. Alleluia.
Koe ni liu ai au tafa ma e fa pe I mai lau ato na isau ma oi. Fai se ato pupu po se akolo ma kua malu le lalo praise the Lord. Ke le lope ke masangi le mea le o le sapo ke loe masangi sunga ba fenga inga ya yes o ma ko I pia le sapo nga u le fai ai ai alu nge sapo le melo le ke alu malau aku ma kori mai le sile u aku o le aku ila afa pea lai le malosi la lo I fo lau aku e sauale ulu arusa o ai lolo fa pe nga fo yo afa le malosi le lau aku fa malosi le praise the Lord pe amale lua I kula por ko kula le la aku le mea praise the Lord I le tua ia a fa ya tala ye vala watu I fionga ti akono mala o ina tatu taulanga te le lopo e mana tua le mau fo le fiong pa ia le tua me o ne e Lord fa le tua le se me lo lima praise the Lord ia wala o fionga ti akono fa yesa taulanga ia oi son ile ba il me le lua o lu fa lima ale kumu ma le lima le ai praise the Lord. Ya, sua kuloki ya kongo ye. Hallelujah. Whalolo mo yo au. Talo e whapaia tātou tauranga. Yo volo mātou utua. Whaftai lo wanga le le. Mātou tā pena le nea fiafi. Ia le li. Te lo le tasi nei taimi pito sili ana tā ua aia. Taimi te whalongo i le upua le tua. Praise the Lord. Me tātou te le tula I mai ai. O le tātou whailau mon nei pō. Ia o le sunga I le whomai o le awhiong pa ia le tua. Sunga ia pisu. Ati o male tawai. Elia e se o tawai. O le taitai awa o le alawhatu. Wa whatanga. Atanga le nganga o le tua e so swagi ina oe. Aleluia ta penga yeilo loto. Ta tala yeilo loto le ase fe au. Ua ta penga ina le nei pō. Alu male fia le ne fia. Talia male nganga ma wala loto. Ole afia na fafonga ma de tawi ona au titi de manu sina afiru ma de nevanua ole afia na fafonga ma de tawi ona au Awina marsalo alu sina tu sina afiru de nevanua. Ole afia
Just turn around and neighbor and shake someone in the hand this tonight. You may be seated. Thank you. Tap in a little till Paul before we open the word tonight. I want you to just concentrate in the presence of the Lord tonight. Hallelujah. Hallelujah. Worship the King. I say worship the King. We are in His presence to magnify His name. When we seek His face, glory fills this place as we worship the King. Let's sing it again. Worship the King. Worship the King. Oh, worship the King. We are in His presence to magnify His name. When we seek His face, glory fills this place. Oh, as we worship the King. Let's sing it one more time. Worship the King. Worship the King. I say, worship the King. We are in His presence. Oh, to magnify His name. When we seek His face, glory fills this place. Oh, as we worship the King. Be oiled to O sa iliona fofona ailona lofa o pea o chapua ile tupu via le tupu o via le tupu o ua oilona mamalu o siti alona suapa o sa iliona fofona
Sing it again. Worship the King. Worship the King. I say, worship the King. We are here, oh, to magnify His name. Oh, when we sing His praise, Lord reveals His place as we worship the King. Hallelujah. Pole ale telo le mātunga ngana e tau mawhai whailo ailo mātunga o fie ele suia oe. Oe au le tau mai le mabau e o ai le whakabau. O laua fionga fo e le mawhai na suia. Langa e sua malia e taia uma. O le upu lea na e whetalai ai ona iai lea o me uma. Ala upu fo i lea lo ola I loto ma ai o finangani. Le pole nei whaama lo mai a lo mani. So you to feel. Father, tonight as we come into your presence, we know that no words can explain the goodness of you, Lord. No words. Your grace is so sufficient, and your unfailing love and your mercy uphold each and every one of us in this place tonight. We are so thankful to be in this house tonight. So allow our time with you, Holy Spirit, so we can dwell in your glorious presence in this place. We honor you. Welcome into our service tonight. Welcome. Welcome. Oh, Shalamasike Elemande de Debos. Rimande de Debos Kelemande. Rorobo Shalamasike. Oh, mighty God, we worship you. We worship you. Oh,
Sing it one more time. Thank you. I was a party more out of the port. Thank you, worship team. Pastor Taylor Moby, in all that to one layer fair. But I love how to lay a fair field per ear the title Maftanga. I'd like to greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus tonight. It's good to be in the house of the Lord. Martin will feel that you follow their tool and they poor. We are Tama, I fire till the longa my own faper my little lima. But if you can hear me tonight, yeah, alangai amen. Praise the Lord. Ile nei whainga malanga anga I mai tutuila, mai polu, sau I nei New Zealand. If a sui a inyo le tau. Amen. I esela matang o fia o whanau wale atua. Aona mai whatasi whanau wale atua esela matang o fia. Lo la le lei ma lo matang o fia o lo au le lei. Lewa taulua nea au lei ese o sau New Zealand. Amen. A o mea lofa I ale atua mo le tangata. Atono te le whapea ai lunga se mea lofa lo la le lei, a se mea lofa mai le atua. O te whaafitai I le lii o le na fuafuaina mana whaiese ngā luenga mana ia mo oe. Leo tātou sapi ai le nei pō I le mātango whio tamā. Sau mala ai bēta atai o noutangi le uli o fo ia toa latu. A leo tango kulea ma se mea o iei o tango rota puni. Rono winga esel mele mana ole li ave tātou le nia fiafi. Amen. Awa ana matala mai ia rono winga tātou te nofo I pe nei. Amen. A lela wale matala ia masalo ia fatanga ia maina I minute se tau se full. Praise the Lord. Just allow me to deliver the message tonight, but it's not from me, it's from the Lord. I praise God, whatever He's going to share with you tonight, it's from His throne room tonight. Amen. So if you have your Bible with you tonight, I want you to turn to Matthew chapter 8 and verse 24. Matayo lon ta balu on fa ipolus fo malfa. Pa wana sina fa upo te mana ona ia tatou. If you have it, there you go. Melo to speak a Samoa, and I will show my lungal tanto screen lipo. Amen. For out of 40 were told my le fatele le vai on also fear my leo le vai peau a ua to fa oia. Suddenly a furious storm came up on the lake, so the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. Te tilo tilo ayai matamata yelo sila sila le polne. Faibolus malima ono maya leo na so o fafangu ya tayo fa pe mai le li e faola mai a te imantou o le amatou whano. O le whaibolu sumaleono o le whetalai atu le o ia ia te ilantou se ase mea wa o tau mate tauai. O tau e whaatua tua I titi o na tūlai ai lea o ia o wawao I le matangi ma le vai o na tele ai lea o le maluu. Whaibolu sumalwhetu whamai o na tau whaiofo I lea o tangata ua whapeane ua silisili lavale nei alii
awa o si stai ya te le matangi malevai. Verse 27, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the wind and the waves obey him. What manner of man is this? Why eleni changat? Wo olim the farm le matangi o falo longo ilona si fofonga. Who is this man? Amen. So tato sawel vali mali el ni po failo tua oi falongo longo langa le la tato me ile kia tas lo nge fa kia ta vale. Tell your neighbor, now it's time for you to sit tight because we are moving on the first kia. Be a tamale near fiafi. Now, they were amazed, awful. On the yele mafuanga, tangvola suelo to spaia salam we balsumaliva, aolona for you poiva. Psalm 89 and verse 9. Pamol molen fentu mailunga. Tanga iel fai upule ana iloa le mafuanga wala ino fo tangataya. This is the reason why they were amazed. Amen. From you, God, you rule over the searching sea. When its wave mount up, you still them. Aonos faia matangi maafa o oe file muai. So Jesus is in the boat. On the talanoa leoleli in matangi. You steal the water. You steal them. This is the reason why they were amazed. Because they know the scripture. And they look at themselves and they look at the Lord. They say, this must be God. Amen. So they said to themselves, what manner of man is this? Why el nichangat? Nangay mal malamat fay pula. Eyes to space mo say fay taule o tele mai fa mo. Say to fay taula el sungal fay fay ya Mike batul to space batul Michael. O oe lava e te pule le whamawalunga o le sami. A sou o na peau. O oe lava e lao lawai. They know the scripture. And they understand the scripture. Only God. Na ole atua na te mawhaia o na whaafile mu le matangi. Na ole atua e whaia o na file mu le savili. But let me just back up a little bit tonight. Amen? From my wole late. Ela tato was it tato back up late. Opal to spaia wo my nail au so maleli. The Bible says they came and Jesus went straight to sleep. Lalo to fa, lali wa moe, saulale li moe. Ale opal to spaia ole atua ele moe. Ole atua foi ele atuli moe. Alale tofa. Lale wa moe. This is humanity sleeping in the boat. Ole tangata soifu ale le utatia le wa moe. Identify you with him. Ya ta umaye oia ole tangata e pei oe. E yai te me le la vai. E yai te me fia ai ai. E yai te me tinga ai nai. It's the same person. Actually, there's a humanity. O me foi ele ko through ai lo soifua I le tua. E ye te me o mai ai pa ona soa lo folanga e te la nonga le mafatia. Amen.
There are times that you feel tired. There are times that you want to go to sleep. That's humanity. This is our Lord sleeping in the boat. But the amazing thing is, remember Tautia, if you have long way, night enough for my oil. Alela to penana to tawa to for fang way lunga lo ma for foul. Il est Paul in eight. Amen. In a yeta to wolf at Chassin lay a fiafi. Praise the Lord. Remember Tautia, for my upper to spay. This is what the Bible says. E anu le vai to tonu, ai le se vai pa I vai. O fengi me vape. What tali ngoto le va, ila li liu le sau le sami. The water was in the boat, but not a single water touched the feet of the master. Ye ingi me vape. Afa yolo va ale lunga I, afa le te lati tutuila lady Naomi. Aong fa so wa inga fa pe ke hoi awoi so la ilo fa la inga I tu con for sack or the power yo lo tatalo or the power yo lo praise the Lord I say ma fai anga fa pengi ana ro le ba ara ka ngoko bi awoi tu sa oi malauso so le ya tato malauso amen. Now, I want you to imagine tonight a yele leo le matangi, a ye foile leo le bai. Everything that God created has a voice. So, se mea na faya le tua a yele leo. Te lo le tala noa le matangi le tala noa ile bai. O le matai. That is the master. Enough. Ngatai nga wale oi ba te maloa. Pingi la uri le luma ye yese. Pai peo la luma pingi. O kama ya lenga ba ai tupu ba venga I lima. Wa tol fanga le motu le lima fela ne fanga. They saw this. The miracle took place in their hands, not the hand of the master. Ele tupul ba venga I limo Yesu na tupul ba venga le tolua. Petero ma yonde. Te lo me mali e mo moko kwale I also for siu. Te lo me le tupul langi ma tu ai pisial falai I angelu. Tu le inga ma yol me langa I lima fe. Ele fai tau lia fine ma tamaiti. A fai la inga sa mo mai New Zealand wa ku Marcos fulu. Fica lá oi ele me le tupui. Amen. Elai savali mai le sunga peo sa mangia ka mai pangi. Ka ya waku ai ko oso I folisi pangi. Tell you, miracle took place in their hands. Ele tupui limon matai. It didn't take place in the hand of the master, in the hands of the disciples. Limo la so. Amen. All our Lord did was to thank God and tanglola bye to what to eat. Oh Lord, let this strip it. Tell you, so le ba the soul for the la so na mai le lang. Ele malolo. Amen. Alanga afika o Yesu mo le lua ato yen tutumo. E matauti ale atua le te au na yai. Amen. This is El Shaddai. God who is more than enough. Ole atua ua lava, ole atua ua totoe, ole atua o faula iona manuia mo I tatou. He is El Shaddai. Amen. Now, the same disciples that no for numo misa. Pai ngai fa lue misa le kau le va. Fa tape misa le sunga tai so mai vai ke ke we pa u ko fafo. So mai. Ale la va so. A chelo le tala le matangi anga e ile vai. Aua le pai vai. La tofa le matai. Amen. Afa mai le tala le vai le matangi. Awas fa songa fa aluea luma. Pingi kua e kamai awat pingi luma. Pingi kua.
Amen. Chai loa oe, whai mai le upale tu spa, ia ua oi au so le a whioti. Whea oi ai, le pese, le nga pese ai. Mai, whau mai. Whea oi ai le pese, le asa ala langa I te tonu. Tango mai, e sui ai. Oi asui vai le, melo e ei. O e moli mauli me le tupu. Me ia tupu ia tātou as human beings. O me ia o mai o tātou o langa. A o ora po le lava le whai mai o oe matu ai sali klo whaoletanga o le teimea luluina ai lo sa a matalole na ia fesilingia le atua lea. Amen. Vi ia le li. He's the master of the wind. He's the master of the storm. What manner of man is this? He has the unlimited power. Lo ia te ia na malo si anga le so na tapulaa. Amen. Te lo na papenana le ave tela noa le matangi malevai ai fa fangu lo ilunga la uli le matai. The minute he stood up, le taimea te fa mai matangi file mu. File mu. E iai talinga o le matangi. E iai talinga o le sami. Po le ale so o le vasa. A o ona e tala noa e suafo Yesu. E iai talinga e whaalolongo. I mean, the wind and the water will listen when you speak. I'm talking about your circumstance. O lo te tautala I mea tūngai mai lo wanga. Me yelo fa penana nga imaya te oe toma fai fato ilalo oe. When you release the word of faith, they will listen. The circumstances of life cannot control you. Hello, someone tonight? Now he is the master of the storm. He's the master of the wind. What manner of man is this? Olasa wa ai oi le to inga tangata. Si tatu asiasi lai o ile no fanga e tau o Kapernaum. Let's look. Let's go to Capernaum. The Paul name. Ete mamala maltala na tau pe lua tu si ayone. The story when the Lord turned the water into wine. Amen. Te tatu asiasi ile ainga le. Yeah, fatanga be tateo. Say for my amen. Amen. Tell on me tell amen. We agree le mele for my le tua. I know for no for my fi ma o ia so me. Tell no agree for tas mele tua lan upung ai family amen. Amen. O me tatu amen. Mi ia le now. Tatu all I tono I inga le Capernaum. Capernaum is a place, a small place. E leo sa nufuanga te lei, a le sa nufuanga o lo fa penana ba ai ba venga o le atua. Amen. Ua talanoa Maria ia Yesu fa mai leli ie, ua le ai se waina. Masalo o le tama e tau ai ngai Maria, probably he's related to Mary for that reason. Sa tatau na sau sai se tau ai ale o sau Maria fa mai Yesu wale se waina. But these are the words of the Lord. Our Lord has a sense of humor sometimes. Na latu le fafine e alu fa tau moa. Latu le fine fa tau tama mam. Ko mai kele mele moa. Afa mai tala lo makua. Aua, o ma fa o kele lo ngang. O ta kele. Alu lo makua. Wa fiu lo makua su e moa. Watu tono le pusa isa, le isa me la ku le pusa isa, le isa me la ku despela, la ku lo ko sa lo markaseng e fo mo. Ta o lo matua tu lo mar fa ta wo lo o le singa la ta mano. Fa tu lo le fine. Hey, where's the mama? Amen. Fa tu tell al fa ta wo lo. What? The mama. You know the mama? You know where the mama is?
my Lord, you mean the small mama or a big mama? Big mama, big mama. Alu Lord, this is the big mama. There are plenty big mama in the back. I thank you, thank you. Latula, fear to Asiana. She looked matua tainted. I follow Koikomal. Next time you come, bring the small mama. Okay? The small mama come. Ole mama lama tainted polale wing altala lonchina. At mellow to wing your tato. Back why lado. I chunga. Go for fushia quale mea. Go for pengala waffle pole. You want the big mama or the small mama? Amen. Ele leialo walu malama. Bi ele atua. O maile moa male po afatoa man fai fontalo. They just came back, the pig and the male the chicken. They're on their way. That's stroll man. I don't tell no man layer like a prayer meeting. The medical po sorry. Now ka a offer au loco. Medical al moa. I want more Lord au loto fashi malu lo ni sila. Mayale. Travel Valley Maila. Oh, my Lord, I will shine Kelea. I be pity to for my bacon and eggs, ham and eggs. Let pity for my Lord Tala Alamoa Epoa. How if it's got donation? Fire for more, I buy oil bacon. I have oil bacon, I fire for more. Amen. Tu wale or po amaki kilo in more my sorry. I can man my no color knife. Oh, I donate. I find a bacon a pair. Elise make us a donation me fire. Or minute or commitment. Or young donation. How we commit no more a pair. I will for more. Sorry. Why my old nipple? Are you okay tonight? That was Shasi Oi Kapanauni. Elia Fapena, my atamaya. Keloy Nalo, if you feel Tatum Taupul Pony, what manner of man is this? Amen. Olitalia Yesu, O Taylor, Taylor, Lupa Pia Yesu, Funa, Elia, Eleolo Utaimi Lene. This is not my time. What is the Lord saying to his mother? Oleale wing ole tala Yesu olo fai no tina. Te lo tala ele o sa fai poponga lea. This is not my time. E yailo time o te fai poi poi. Ai le ma fai no fai poi po se ta pena mua lo faletua. Ol faletua le se pona, ol faletua le se ila. Amen. I cannot marry because I need a bride. This is not my moment. This is not my hour. This wedding does not concern me. Aliliu Maria. Ilonga talitonu malona fatotua. Fai au au no se me fa mai fai. Amen. What manner of man is this? From my tala Yesu, e ono paitama alo ifafo. E ono paitama. From my tala to yo lesi paitama I losa fulu, or lesi paitama I tolsa fulu. You're looking at 20 calories, 30 calories plus that too. It's 50 calories. Limbas fulu kalone. 50 is a number of Pentecost. Or the numeral Pentecostal. Once they heard the shofar blow in the land of Israel during Pentecost, or the time fa long oitanga le leo or the shofar, or really don't pe out that's all Pentecostal. Every slave has to be set free. Everyone that's in debt has to be free. When they hear the sound of the shofar, or the time you no shofar, or the time you sound the tongue.
20 talents, 30 talents, that's number 50. It's a number of Pentecost. Tatou le aso na fio mai lenga pa ia, le nganga pa ia, na whaama natu ia tatou le Pentecosto. Le aso nga invade ia le nganga pa ia lo tatou la lolangi. This is the hour and the time that the Holy Spirit invade our world. I've been there. When we are touched by the power of God, we are not the same anymore. I na pa ina mano le atua ya o ele tu sai. Ni ia le atua. 5 ono ia painga paitamai. Paitama. 6 is a number of man. Man was created by God on the 6th day. Na whaia le atua le tangata ilona asono. This here marks 6,025 since the day our Lord was resurrected from the grave. Tau sanga ni yono afe, luas fulmalima. Amen. No winga o lo tatu yai makako observing o lata ona fio mai oia. Because this is a celebration. O le mele fai o le aingon fai poponga o le celebration fai mai o le waina is a type of the Holy Spirit that brings joy within. O le ata le o le nganga pa ia na te mai le oli o le fia o le atua e o tātou lata. Amen. The ia le atua le nepo. Some of you coming to church, you come to the Lord, you raise your hands, and I don't feel the joy. I don't feel this. I don't have this. If you don't have it, don't blame anybody else. Because the flow of the Spirit and the wine is poured. Let me say this to you tonight. The alabaster box of heaven is break. And the oil is coming down. Amen. And God is anointing everyone who is hunger for more of Him. It's time to go deeper and walk deeper in the word of the Lord. Amen. Now, here you're looking at the water represents the word. This is water. It's not a wine. The wine is finished. Wasu levai. Ona lena. Oro savali matilo leipo. It's water. Wa matan te lima. Pe ya lima lis feife au pe afa pengang fa fa mantunga va kwa pa ia le me asongo. Le fa pa ia le olanga. Wa matan te fa pe le lima. This is water. I tell you, Lord, obedient of the servant. Once you obey the word and understand the word, get ready for your miracle. Amen. Ole saule vai. I tell you, o try lima ole matai. Ole vai. But the miracle took place when that man sipped the water, drank it. Le taimian of baia ngutu ol tamaloa le matai le e tofu atu boy awoi ole mele lei. A joyous wine. The servant. Humble. In a stage of humility. God will exalt us. But this is our attitude. This is our character. What manner of man is this? He's a man who meets all our needs.
O ia o tangata na te whawhiloa ia o tātou mana onga. Amen. No mawhau le ainga lea o le atau walea. A le teimina laa mai a Yesu te tonu. Expect the unexpected. Whaatanga o se mea e te leo mawhauwhauina. Whaatanga o se mea e te leo manatu iai. Se tango le atua le liu le mea le na whailoa ai lona mamanu i a te oe. Praise the Lord. Now, se tātou asiasia tu Samaria. From my old Samaria. My bishop le la tal afol fitu. Se fai mai le la tal afol fitu. Ai fiaru walu. E le tau fia I fole la unga ia oi. Ai fiaru wa wei le lavad. Ai fia ai fo sangwisi le sangwisi koi. Ala kwa ilo sangwisi e koi me I mai kong. Amen. Tātou oi Samaria. Se o tātou whalongolongo po ale o maa lai whapenana tala no I lunga le bai eri. See, everything has a voice. O le masani el tamaitai lea e alu I o. O le masani fo ia maa e whalongolongo ia in conversation. Malauli ia ki kinga I lunga le bai. Amen. Telo tau whaale mamlama le menga ka o le ki kinga am. Nanga le kinga o e roko lua. E malamlama I sa uli I matutua wai e whapenga along kau kele mai kara le finge apa kuro o omi le ua. La wanga matua telo telo no tu pulang telo vou wa kau kinga kur kingi e family finge. Kau ngala ia sukses. Whalongolongo ma. I mean, every stone they're carrying a conversation about this woman. E malamalama mai woi. Le wa ngofol ta malo I lungo le vai eri. Ko kiki nge fotua I mai ka ko kenge. Ko kiki nge sau ka ko kenge. Awa o le kenge fai pisingisi. I lunga I. Amen. Whalongolongo I leo maa. E te me te walwali ala ka ngoa maa I lo wolanga. Mai o le li I foi le soli a kwa wanga le la. Foi ko soli mai foi ya. Amen. E vai ona ai whalongolongo maa I o tātou tangata. E foi te me te ala ki maa ke pula mai a ke ki. Alo maa fau. Everything has a voice. Everything that God created has a voice. And they have a message to speak about us. Amen. Sa fai le lotela le matonu leon. Tu sa to iva e kale sia tonu le matonu. Wa wala le ba ia le maftanga lea. Ola tulo le fiaf, la tulo le te fa malos. O vejo le langa le melo le aeto. Le lo campeinga o el keusiano. O le aeto o meta o le keusiano matua. Ego speaks of a mature Christian. Mo manu felele me ngata mo keusiano fa ta e lunga le olanga. Na le asai sa we lotu. Ali ali mai ai a fai me le kale siang ni mo foi ale ke le ko va ai. Tinga menga ka o mangulele anga fai lau tala langa so se manuai lele anga ile me o yele matangi malelea. Va e atua ai lele ai fa pengale wing o description la ko la ka e maka e alu ai. Va atua lese me o mau ai alu ai. Ale ai to. E fai tau e ai to me alu ile matangi. Amen. E tu lunga le papa ai fai tau me alu ile matangi. He understands where the wind is flowing, blowing and flow. A loa ele ngoi fai tau le current. Ala ato fo ele lele. Ala flat ponga pau. But he allowed the wind to carry him. Na te whatanga le matangi abeia. Us Christians, tātou lau keusiano, we stand on the rock. Jesus Christ, our Lord. Tu o lunga le papa o Yesu Keriso. But you open up your faith. When the wind starts to blow and pick up its pace, the Holy Spirit is the wind. And we allow the Holy Spirit to take us. We enjoy it.
Because this is the Spirit of God taking us to a place, a different level. But if you face it to Oluwa or I to pay you al tangata till death do us part. Ele fa ni sui tai out. What kero ka ko me fa ngai as we never yaso. O facing above kero ka ko me swing al tai por ka mikiki. Amen. E ke pula mai asa va penga foi lo life. E ka suia ka ko me ko al fautanga le tua so le se ezele fa le ko nguka. Now, offensively, asa ili la val aeto. Afa ye latunge le po aleo misa. La perto o que ma ia oi. Famelo aeto fine ha, o que ma ia oi. Famelo tala aeto fine. Now, muli mai follow me. Alu aeto pick up o nga fa fiera po ai lele lunga. Amen. Because the eagle will fly as far as 60, 70 feet high. A lungatu. Lele aito. Family aito feel. You still want me? Yes. Catch. Palasi my lo mal for fear. A palasi mal fear. I lay mawa. Family aito feel. You're not my man. You cannot take care of me and my eclipse ba ul te me fa sta fa now e te le mo fa na te ke nga mo lo ainga ai a fa ye pu e a to le mele fa meltara I to feel okay now you still want me yes to le ma wo lunga ro le lo me na I mo mo ngai o nga fa fi a chop mai o le te me pa u mai ai tapol ele I to po ale fa me lo tara I to feel okay na tan no for I know I am secure because I'm fighting take care of malak fanau. Talavo, I offer a far long on my pellet talent tile. I will fire so to lure on all out the lay. I will fire so to lure on all find my muscle. I will fire so to lure on a lay lakapi. I lakapi. I pay money to pay to lakapi. Amen. We are le lei pe fa mai te ula tu Amerika Samoa alu le NFL o ale te me te enta inga lo ngoi o milioni alo ai fa inga settle for a mele nei I alu ola fa lo lo fi fa se lo fa tau hani awa mai au fo ringa sa yolo I se mai tai poko mai ia la wala o mai nunga me ai mai fo ringa sa yolo I la ngai au le o fo ringa ele la ko men masing fa men masing cancel Pena fo ia e pakulo maso e olo lungai. Ele tau pe pe mai le maso. Ele mo sa me le. Find a person. E ia le nga luenga. Fa inga take care inga oi malau fanau. A wole makavale umi. Amen. O le telo tato fa penga muli. Oh, kwa ma ngai sa ka ko. Ngai vai. Oh, guys, so le. Aku ngeke Olha me fa pe a mãe me ai esse. Amen. Ale fai põe fala mam se mulher. Mas asa menga se faca o le se cooper ngi ainga. Ala me fai coro. Amen. Ele tama tai nga luna ainga. Ele tai alu fai se fe au. E kuka le tina, e kuka me uma ta pena tina na le moya. Fai lo to lua, ave lo to lua luna ainga. Alua tu lo ofa mai lo to lua, hani. Tai au, ta pena al fale, fai de me ai, so wal fenga be. Vidi lo ma telefone. Mam, Martina, yes dear. Sa wa tu la no tupu, wa polau vale lo to lua ya. O le hartala tamaro, me o te alu fufuru ipu, ma fai de me ai, ma ta pena al fale, fa mo polau vale. Le ya o ina le lei. Amen. I want to enter the arena le pe a fai le ya o ina le lei oi. Praise the Lord. O me ia vato me fa pena la kwa ka ko la uma fa ko mangisi me ka fa kong o ko pulanga. Mi ia le le. Na le a mi ola le al aeto. Ama na ola aeto fi fa so to lu alu.
make sure e mawhai le tamalon take care. Ai te lo le manu lea. A o na mai. Se se wala awa kua lo makua foi le malanga vai. Se sau lo makua se kau paru ma so ka le fa no ko vai I le mawhai ari. Alenga vivi ingai Jesus. Jesus. Oh, ya woi ka fe. Anga mai ava mai. Fe koi inga. Le koi inga foi le pipisi mai le mea. Ame koi inga sau. Mai le ai tu lunga le papa. Ta tala lea ona apa au. Ai fatanga le lao le amiotonu. E anu tonu. Allow. Wave le la. E fa penana malo lo ai lona tino. Oi, ai mai tu lunga le papa. Oi, Yesu. Christ is the rock. We stand on that rock. But we open up our hearts, our faith, open up lo roto, lo fatotua. Ai fatangala, the Son of righteousness. This la o le amiotonu. Ifea, anu totonu. Ina ya, maua lo fa malo longa. Mi ia le atua. Lo afese fulu. Ola umana pa iwi macho ngal wenga fenga le macho falsa. Diagnose au le prostate cancer. Amen. Maolo le hawa. O le tau le macho o lotu. O we mai le pusa uli po le pusa pai po le pusa lang moanga. It depends po le ala ulano. For your purple, yeah, all purple, yeah, may take your all the towel macho or roto, what will my pusa there? Macho no tone what you offer to macho I or to faith out, no ya keloa, malon to lua, fatu, the macho ainga, or ile Walmart, or if I tell my so sioki, if I tell me so 10 top, if I tell so mini, if I tell for so ofuta ele. Buy yourself a bikini. For my talent macho ainga. Oh, the man anga lulo. Tell me need to enjoy. If I for my let for my will may enjoy. I'm not going to see a doctor. Tell you advice for my enjoy. Tao o le mata fanga wikiki. Ta talent ta auto ai. So you baba ayo by papai. Something is not right with your hair. No. I want to enjoy myself. This is prostate cancer. You cannot play around with it. O tato umata maloloa, ye me go through umata maloloa, ilito inga cancer lea. Amen. Now, po ele alu macho inga fatos pekin ele alu foi fakau mo so sioki. Then finally at night I was reading the word lo te fai tau le upo le atua. O no nofo. O fatu le tama. So many I have prayed over. So many I share the gospel with. Tele tangata no te talo ai ma e whamanuia. Tele tangata na e whamalolo. Tele tangata u whalongolong. Alela, uma le mata le tamoa. La uma. Ele se se mea o le mela i eila whatale le mata o loto e mai o pusa u liuki. O leo te tala noa le mata o tia o le atua lea for my what manner of man is this. O ai le nei tangata. Ai te loa la utali na utali e le pole. O ia o le atua ele eini vavenga o iai. Now listen carefully. To God there are no miracles. Pela wo shocking oi aleta. He's a miracle working God. Esa. Te pesao. He's a miracle working. To God there are no miracles. As I sat there, to oi olo natura lea.
This is your nature. This is your character. E te loa au mai lo tumwai o le lofi o vai te malama I so se mea o te tonu o lo tino. E whengatai a oina vesel mele. Is it hard for you to remove it? Langa o lo natura lea. A whai lo te tala upo le tua. If I preach the word of God explain it to us. This is his character. Ono winga ia. A whetalai tupu le mea. A tautala ona aliali mai le mea. When he released the word, something happens. Of that, e isa me whengatai aoi. Te loa, kipi, maka o ele li I tonu hotel. Whai operation tonu hotel. Te lo nalo alai whai lo tau. Wai le toto o matua. Te le whai no whamtalei. But I was so in pain. So painful. Alai whai ya. Mai te whiwha ronga le bea. Woi o le lava. Kipi whau. Ke whanong koe pēr whasipowi rai ki kipi. A le neithi rau a mata ngā lua le ngā pa ia. E whai na ngā luenga o le wha malo longa wa. Probably some of you will not go through this process. Awa uia not go through why. Lo tell no le ka nesa o te maloa le prostate. Ina wa uma masalo po le lua le waveao na umai. O umoe mea ina sei pa ia lisi lua lisi aso. Le atua le te au mai ai. Amen. A esel na umia le atua lo whamaoni o lo roto. Amen. Emna umia le atua le moni o upu. Ba ai le mele ni tupu I. La tala noa maa. Ai le mamalama lau so. Mo mai ni lau so o whapena o langa o tupu. Whai atu sau le li I tau mafa whamai Yesu wa umana o ai. O le maa ono al finangalo ta maa, po le maa ono al finangalo kiriso, ono le nganga lele mo maua. E le maa ono al finangalo lele I seisia awala. E maa ono al finangalo, ono le nganga wale I loa, ai sau I le atua. Praise the Lord. La le o maa ono ai lona finangalo. I said, Tato Tole, la chichi la tua. Let's back up a little bit tonight. So your tato waba ai le talanoanga. Amen. Ile conversation lunga o le whaalongo longo taringo maa mai mauange kenge lea kako. Mauange kenge lea yese masanga sau. E la aunga yese la sa alai whaalongo longo. Mauange. Ni alai whaalongo alai whaalongo longo maa alai whaile conversation. Whamailo tala leli, mai asa yo win. Mai asa yo win. Ai whamaili tala ta mai tai. Te role me mari, me email ta mai tai le me isa o ele tuu maleanga. Skipi a toa isi mea, ai me isa o ai. Ta ofi ai ili melea, whamai whaafenwhai me ngā temna oi. E le fe avea ia. E le mawhai no fe avea ia mea Samaria mayutaia. Whamailo le tala le li mai mau pe ana e loa. Le lo whai atu ia te oe, ma le mea foa I fua le atua. Mai mau pe ana e loa. Se manua te whai mai ona o watu le ia te ia. O le tali ala te mai ta. O whea le mea ke mo wani ngā vai. Maulo lo le mea lea. Maulolo le mele le sau me te whapenana e whaongaina. Whaalongo la le tala le li, o le inu le vai lea, e toe fia inu. A o le inu le vai o te abatu. Now listen carefully tonight because actually so many times we misquote this. Tele yo te mi tatu te misquoting ai le mele. Jesus is not the living water. Ele o Yesu le vaiola. He is not the giver. He is the giver. Te whaalongo na upu. Amen. Pamai o le inu le vai lea e toi fia inu. A o le inu le vai o te abatu.
He is the giver of the living water. He is not the living water, but he is the one who gives. We misquote this. That if I may the Holy Spirit is the living water. Jesus is the giver. Now, let me give you another illustration. Mai tau mai o Yesu le papa. Aina sasa mose le papa. Puna mai e tono le papa le vai. Out from the rock came forth the water. Mai to tono ke viso. Ana le malepe le li. Ele a fio mai le anganga pa ia. Amen. Ina wa malepe ke viso o I na ia fola folai. Fatali o salema. Se yo to maua. Amen. Fatali o salema se yo to maua. Le mea na fapena na fola lo tama. O le mea foi fu oi le nganga pa ia. The Holy Spirit is a living water. O ia o Yeshua ia is the giver. O ia na te foina. Fa mai le tala Yesu o le inu le vai e toi fiain o le inu le vai o te abatu. Ele toi fiainu o le fa ba. Now, for my Lord, my Yesu, my Lord, Tane, go get your husband. But oh Lord, I don't have a husband. My Yesu sa oi. Numero uno le ya al termine, ele so to olua. Numero lima le sa ya, ele so to olua vo. Ele satisfy o le lima, ele satisfy o le ono. O le tala norma oi, o le fitu. The one that's sitting here talking to you is number 7. The perfection of God. Ele atoa, ele atua. Ele malie oi, ele malie oi, ele malie oi, ele atoa tama. Praise the Lord. For my Lord tala Yesu te manao yai. Amen. Te lo ele me tautia, tamoe atu le kate. Tamoe atu le kate. What is this? Speaks to us of our own life. We need to lift it behind, bury it under the blood. Tu ulalo le toto le li o tatu wolanga tuai. Ala me fai tamo ela ia mal me alofa le li o fa me alofa oi. Amen. Vi ia tamale ni ia fiafi. Now, who is he? Oia, what manner of man is this? Se tatu wo o le spirito ko me ka ko foi le vai ka leia. E umaloa I umaloa. Le la uma. Te loa wa e vai vai. O mo sa mel ni po. Se kau seki melo leo fai se malu lua kongu. Nga se tatu le vai ka leia. Toa uma na tupu le vavenga len tupu I. Whanganga lima afe. Ka mai leo Yesu ola ia. Move. Get in the boat and go. E malamala mo tau me tangata whaiwhaiwa. Esa. Tangata whaiwhaiwa a o le tūlua o pō mau. Ia ngau ke mongi me whewa I lunga. Esa. Ele I oi lisi vaenga ling whaiwhaiwa. Ele I mauru ata ia kaisa li kai. Ele I whangoka whaarsunga whereti ia se vai loloko. Papa I lunga me papa uanga me kipi ai lunga. Fe kipi ama ai lunga ele snaka ya lukele kai se merlok. O laki en kofo ia anga pauange ka mai e mo langa. Le la ta te baba ai o tama yo tama whangota. A o la tulu o po mau o I le ama tai fa mai. A o na whewa I mai me mai woi o ke mongi. O woi o ke mongi. Esa. Te tato asasila se tato matamata. I want you to look at yourself tonight and use your imagination tonight. Something took place on the water, and I want you to use your imagination. So se ti fanga fai o me e fai la wi e fai ki fang. A mai le iri kele ku mai o I blow man savili. O nga sau le ke ba ko haru penge no ofo. Ava uyo le ikul me. Sau ele ai
Ska mai bera ki ke koi fape. Alai palu pe. Alu oi Hollywood. O mea ngale fai. I'll make ava island with a big screen. Kwa mo ia. Ava le pala a ayo o mako sa mo. Pe maka ia ka hiku ia. Ai le ma se mo. Now, lau tātou wawai o iai lau so oi tai. A lau savali mai le li I lunga le vai. Amen. So let me challenge your theology le Pauline. Ma tau sui le titi lau filosofia nai ma lau theology. Jesus did not walk on water. Amen. Le lau efesili mai. Ele anga le ulo oile pesha. Ale lau fatua ele isavali Yesu lunga se vai. Jesus did not walk on water. Suamali ye oe anganga pai. Ele isavali Yesu lunga o se vai. Amen. Falongo le ngana le lunga va o le itu. O le itu. Because they know only the Spirit can do this. Na le nganga fai na fai le mele. Ale va ia tu le savali mai fa mai o boy o le iku. Ta mai ale tu pone va venga. Ala melo tu putai. Fe. They fear because they said it's a ghost. Amen. Pa pena foi o pe alo fe mas ke mongi fa foi oli. Ke la ku asaus se le ka ele le o fiaso fer wa I lo malong o fula po e fa mai wi o ke mongi ya ke mongi ali o le maori o fi masinga le ka ele. Vi aleli. Now, o le ala mele tupu I longa le vai. Now, if God, Jesus is the master, unlimited power, o ia ti ele malus enga mele mana. So how in the world can he walk on water? Pea fai o ia ono mele. Te lo suspend a tole nature o me uma. Te lo le tula fono o le kama foi le alu dunga ko saula. The gravity. Everything goes up, must come down. But na suspend le tua le mele ono o ia tau fia me uma yona au. You know what? Ele savali Yesu, and au ona Yesu, and au ona le vai I Yesu. The water become a servant. Famarita le vai matai lo oli ie lo tua lea. Use my back as a preacher, as a bridge. Ilunga et savali mayai. Aisa ol au onanga na le vai I le matai. He is the master. O ia le matai, what manner of man is this? Why ia le tangata lea? O ia o le matai. He controls everything with this word coming out of his mouth. Le upu sabelo le fonga e pu le ai me uma. Telo, la le wa ifo le vai for my Lord. This is my back. I am your servant. I will take you over to the boat. O te avea o le tasi tu po fela ve te fialo I tama o lo tua lea. He did not walk on water. The water served him. Amen. Aya tatu waba aila ye mai woi. O sa vali le li le ai e au auna me uma ya teia. Everything serves him. Amen. O le mele tupu ilunga I e tauna malama mele mafo faul tangata. This is God in the flesh. Tu lai mele fa fitauli tono lau lotu. Lai mele ngai focus for le kalesia. Ele bala a le te me tua ele tua I ele fa askengi fa pe mai. Oh Lord, I'm here to fill this gap. No. Ele amayo ele tua fa tumpu. Na mai o ele tua I e malama e te whaalango ia te. Praise the Lord. He'll tell me this te tala lea online. Am salo ato tilo ro lima lea. Le se so ole o mea. Alu alu whaalava a kore sa peru I, alu atu I, le ai mas lima ia. We were in States at that time. And I'm not to know for America.
Ole lo tala le fa ia o au te fa maulunga. Amen. Ele lo mai ele tu o me alofa ia te oi ona e mi mita vale ile. Ma e fa maulunga ai masa ilia ia o mea. Ole vala au le tu ona vala au o nganga. Na ia se simea lost soul. O maua fa ilonga le fo mai na time. Te loa o lo mafau wala lelele mai lunga. Amen. O mawalunga tele yo mafau mo manatu. Ia fa ngai le tu ono loto nau ile li fi fa nga we mo lana ngawe. I mean, I strive for this. Earnestly I was walu tolos fu waso no angapongi le se ai le se inu. Because I want to seek deeper and have that intimate with the Holy Spirit. Na omawa. Le fa manuia ele tua. Olo lima le. A ono fa longo le taimi le fa malolonga pe le afi. Saulo lima le. E mu ato pe o le afi. A ona taimi sa de swau e melta ato swau i lunga lo lima. A lo lima le nga pa sa peru adu ako. Amen. I'm sharing this with you, my testimony. I'm sharing this with you in a more lau fai ngā luenga awa ne i o mai lea tua fai asi fe fete tele. Le lei ne pika ail mutia. Masalo hau e o il menga pe anga le sala mofa mau. Fai roi lea tua le mea. O lalo lo loto. O i no fa mau lalo ai. Ai te lo, o le ingi wo. Le mas tangata te fia so mai aja. Le ngi fa te le to ono ainga o ka lepe ato o ling tata. To ono ainga te vai asi e fa mawalunga ke lo loto. You need to come down. Ave oile tua ave tonu o le mea o ia tangata o Yeremia. Fa ana meta bili. For my children Willie, look at the wheel. O ki kiro kule alu le ako fa pengele chilo to mai lo mea malo ku ilunga kango fai po mea a tongi tono fanua. E fa nga ina stanga ta fa mawalunga. La le ta tia e fa foi ole la inga ti muia. Ai te tangol fai po mea mai lis o le mea vai. Toi fo ia tongi o fa mai o te le fa nga. Pick up another clay. Amai it fits with the master. Tango lo lea o tangata lea. E koso mai fa fo mea mai e koko. Le wa apa ilo loto. If you want to be used by God, the wheel is running or turning 200 miles. E ama le lua se lau maile sawa le mea lea. A le wa tango tu le limo le fai po mea o omi mai a mai fafo. Fa mai lo tala. Le lau tango a mai fafo. Patient. Ono sai. Because it hurts. E ti ngā. Amen. Lele. Telo a mai fafo. Aiva aila o iai. Fa mai tala a le li. Look at the clay. Ele doesn't say anything. I want to be this. I want to be that. O te fia ipu ma fola. O te fia sasa. Ai silent. Ele fai al me te manao ai. E fai me le manao ai. Le fai ipu o mea. Eva aila iai. Tipi atu. Tipi mai. Tipi ifo. O lima. O le fai ipu o mea. Na ua mata. Mou. E tinga. Tipi atu le mea lefa mai o lo pepelo ngā wawaku. O lo pepelo ngā renga mau wai au mea. Tipi. Ko pepelo. Mai te fia wha ngā moa. Ia ku ave chokango. O omi o te tonu le mea lea.
Ele fire so mana onga. And one thing is you have to understand the potter is on the wheel and on the clay. O fo fonga o le faipo mea, ele o e sea mai lunga leo mea. Ai alu teo lo la au, e te le laku fa penganga e feaku la au kulou. Ei, kulou wa se kipi aku fa peru pingi sau. Ala tafel apulpulu. Ele fai ale me mana au ele la au, e fai me mana au ele teu la au. Pa pena au mata tau au le atua. Amna at fi fa nga lo bolanga mo le li not for lunga le wili. I say fa tanga le atua e fa oe. Ele fai mo fie. Now the process ele fai mo fie. Ai le ta uanga o se po ta le le i. E halu o tono le afi. After the will, then you have to go into the fire. I say, Lord, tono le afi, e loka e tapuni. Le haini mata ba ai ai. Amen. Na le taimi a loka I o tono I. Fe mai tala yese, tama e hapa maho mo se ko roi ko. No. God deals with you individually inside the fire. Ele o malo to lua tonu I atanga tu clay e lua tonu ma tu tonu la e o mai wa pipi wa le anga so le mena tonu ai mala mai le Paul nei e dio le tu literally in the fire. Amen. Silia tu la le tinga le afi lo lungo le wili ai te ro me le fai le tu ta pena ele atua to become a vessel of honor. Ta pena ele atua e fai mai po tauleleia a vessel of honor. Amen. Ele maua ele mena I lungo le wili. I maua o tonu ino wa saufafo. The minute you come out from the fire, si ilo molo lima mai fa tama wa o le ipo tauleleia ave lo finangalo. Fatanga o e aso se vai e ino e seisi. Fatanga lo tangata lau runga lau e fa pena ta pena sta maftanga ma seisi. O tatu wolanga na. Mena tupu ya ta. No lo sa vali la. Ai te role me mali e no to e maua. Fa ilonga longa lua le fo mai longa lua. Pe wa mata ina to ka wo so se for kamale. Au fa ya to feel e mu. I know how to control it. I said, because I went through the fire. I went through the fire. No, what I told you, for what? Because of this man. Te fia loa ato toa le tangata lea. When my wife passed away in 2022, she was my partner in the ministry. Ele fengo fear. Ele fengo fear. To be with a woman for 50 plus years. Amali limas fulu over to my limas futo sang on my mafta. If you're looking at me, I'm 73 years old. Fitu tolu neo to sang o wolanga. Plus over my fasu malima to sang o faifi out. I'll tell him to meet us a metas. But I strive. O me ar tell me le out if I tama ele tai ya ono o ato toa ono lele. Amen. I say ele file mule mafufa. But when my wife passed away, it was a big void. Langon macho ainga, it's a Bible teacher, prophetic. Telo teme tautala fa perfect tanga. Olisi le vanga tele wo misi ilo wolanga. Ai foi teme fa mai macho ainga ya chawelia. Sole. El mete mala mala mo fa nga o ele atua I me alofa a o le upu a wa mio mtua uwa. E uwa wa mio. Why did she say this? Because for Melantala a eleoti. You need to die daily. Christ
needs to come alive in our lives. Let the ngata le facilitate also what manner of man is this. Amen. You know what we say? I felt so much pain. Tinga. Look, complain like that. I said, Lord, this is so painful. Almost every night, I get to a place of depression. I was lonely. Even though I know I have a relationship with the Holy Spirit, but to have this partner for so many years, I was lonely. I just want to die. The last minute for Mailan Tala Elia, keep walking for God. Keep walking. My time is over. My purpose has been fulfilled. Now it's your time. Keep walking. Time. Don't ever question the sovereignty of God. I have served my purpose well. It's time for me to go home. You know, it's not an easy thing. It's not easy. I will complain you don't understand what pain is. I know that's not pain. You know what happened 2,000 years ago when my son was on that cross? When my son called upon me, he did not say, my father, my father. He said, my God, my God. This is humanity calling upon deity. Now he identifies himself with us. Our pain is his pain. What is going through is what we are facing every single moment. I tell you, from my time till Italy, I did not answer the prayer of my son. Why? Because I was looking at you and your family. You are heading straight toward hell. If I answer this prayer, I will lost you forever. I fail to tally le loa o ma le miliona le rangi la le nga ya to say holy for my la le wing ala talo tele ma mala mantinga. Father, I'm sorry. I am so sorry. Tele to mentioning on mele ya te oi. Then finally he woke me up in the morning and from my lantala. Do you see a rose blossom from within thistles and thorns? A rose blossom in the thistles and thorns. Well, yes. Do you see it? I don't see it. From my tala web, I had to le losa le tupu mafalama tupu ola mai tonu about to tui ma me tala tala. But that's you. Oil it down. And every individual that's serving me, they are going through so much. But there are roses in my garden. Amen. But my etemafaya. Etemafaya. Pe yailo to olua pe leso to olua etemafaya. Langa locha yai fatasi moe. So keep walking. So vali pea. Oh, hallelujah. Sabali pea iluma.
Savali Pea, Savali Pea. Oh, oh, oh. Let's sing it again. Savali Pea Iluma. Savali Pea. I want to share this before we come to the closing. Moses was standing before the burning bush. We heard the voice coming out as the voice of God. But in Hebrew, this is not a burning bush. They say it's Hashanah. The word Hashanah meaning a thorn bush. Amen. It's not a burning bush, it's a thorn bush in Hebrew. The word is Hashanah. Now, to want you to go back in the Garden of Eden. Because out of the dirt, man came forth. Amen. He speaks to the dirt. From out of the dirt came forth every living creatures. Out from the dirt. He speaks to the dirt. But when men sin, God cursed the dirt. From out of the dirt came forth thistles and thorns. When Moses was standing before God in a burning bush, like I said, but in Hebrew meaning thorn bush. Why did God use such a lowly plant to bring forth a word of revelation to Moses? Amen. See, he saw what's taking place in Egypt. And he identified himself with his people through their suffering by using the thorn bush. The saumos, the sauletua is a walama. The mere woman of Famalaya, a sauletua identify here, Mahona Tangata. Olato maftianga, olato tinga, familia to ola nonga. So the only way in Faye no ola nonga, ono sau ini fa pena, ono minkol fatasi, mo tangata. May o fa longo le wifo le leo, malo yo, o sau. I told you, Lord, man, 5 feet. Kata ai le la au tui. I fa pale il matai.
I want you to turn on the media. Get into the scalp of our Lord. Yalu to turn. I shout for the toto. The Lord va hang the toto. For my ma ne me honor. Remove all these curses. Words of curses. O upon Famalaya, Femaye, Famamai, the Toto Lely, and what you must be my iton, forwards, went in. But the blood gushed out. Famai Letua, Kalesial Pome, Ona Letua. This is where we do battle every single day, our mind. This is the platform that the enemy is using to destroy our lives, our mind. But God has given you a brilliant mind. I tell you, Lord, if I've been on a tangle to Apollo, this is where you fight your battle. But the tell to inspire, we need to pull down all imagination. First of all, mind. Mafo fo mano tunatu mafo fao. O mema wolulunga chupu mafo fao. We need to pull it down. Avelni esata. If I'm esata, if I penana fama maya leli lo mafo fao. Ma pule ke viso o tatu roto mo tatu mafo fao. Oh hallelujah. Beno foyatu yatu oe o metu tui totala meta ul malaya. But when the blood cuts out, it cleanses our mind. It cleanses our thought pattern. It cleanses our life. That's a fact, Mama. I'm going to see you only my little Lower to I. Oh, Teofoatu. Oh, Yesu, se fea, te amo fi, ye fire mea. Lower to I, Talia Ola, Talamanea. Sing it again, lower to I. What? There are times that your friends will leave you. Even your loved ones will turn their back on you. But there is a friend that stay closer. Yele war and I tell him for you. On a to war. Why don't you reach out to him tonight and say, Lord, I want to be partnered with you. You can carry me. Allow me to soar
with you tonight. Say whaaktangaina le atua lo tangata se tauan. Lele peo se aeto whaatasi maoi le pole. As I lift up my faith to you tonight, allow me to soar with you in your heavenly places. Oh, de masekele mande de debo. Oh, hallelujah. Oh, de masekele mande. Worship you. Worship you. We worship you, Lord Jesus. There's a couple here. And I want you to come forth if you're that individual that I'm calling. I want to pray for you tonight. Amen. Just come up. I want to pray for you tonight. Hallelujah. There's another couple. Come. Come on, mulla finger wenga sa song may ay tuli. I tell you to talo le fiaful nei. Ole upol tu spaia. Ole me alofa le ale tua moso se ainga. Ele se ainga pa tono le fengainga. In this covenant there is no barren. A woman needs to be gifted with a child. Hallelujah. Olo wa talilia. Sfulma lima tau sanga le apart lo whanau. Sulim. As I was doing a revival service in Lalo Freeway, the Assembly of God, and I pray for them. The Assembly of America a year follow. Famalan tala tell off fine way to limana taloi to for fine malanta. Why don't you pray for your wife? It never crossed my mind because I have a son. But on Sunday morning, come up. I want to pray for you. I tell you, when he was in his mother's womb, the committed matuainga le ile tua olona leo. The faye matuainga tama olok taulanga le e faye bi inga mo oe. Alo watali ile na after my yelti apolo to fasioti. Fana ul fitu masina. Ol talal fo ma elen fino ola stamatiti fana ul fitu masina. E mo ya va tua walang moanga a so I had to pick him up and shake him. So we went back to the doctor for medical my tango fata ocho ilo fata fata falong lango koinga ya they are lazy. Amen. If I pengalo lango lelile o mayangi out fafta ile tua o me alofa le aleli ina mai ma o man machai. As a full malilima tausanga, 15 years apart. Now the question is me fekta ileto.
I want you to stretch your hands. Let's agree together tonight. Nangal upal to spa ilona nu e tauna fa nau fa fine uma. Amen. O tautina tangoi for limanava of a fine. Place your hands on there. Yes. The mile Pauline a ofai eli moa o ona. Mamatu tu fa tasile upol fa tua. O te talo ni e te tala ala whanau o tinane. Open up the wombs. For ina mai oe se mea alofa mo ina ua. Praise the name of the Lord. Ele ai se mea e whainga tā ia te oe te tala. Te talo mo te mā e te olua o te tūlu malei. Te e maile ola. Au maile ola le atua. Ini mawhai on a producer la ua le seed. E au mai ele tangata ola lea le atua. O lau mea lofa lea mo I la tau. Oh, to God be the glory. To God be the glory. Te mā o oe o le tali o oe o le atua le aise mea e whainga tā ia te oe. We'll lift them up to your throne room tonight. Believing, trusting in your word. Hallelujah. Open the wombs, but give life to the man. In Jesus' name. In Jesus' mighty hallelujah. Remind my Lord. Tell your timing you're going through a lot of arguments. Hello, fear, or Lord, tell your timing. Not really understand what marriage is all about. So if you hear me tonight and argue, tell me tell what Miss I want you to come forth. I want you to take that step of faith and come forth. I will tell you I for tamata. Amen. Ole atua e sila mamao. Amen. The meaning of word El Roi, meaning God who sees. Ole atua nata sila. Ole atua mala malama. I'm saying this, but there's another couple in here. 2 more couples, so you need to come up here. You cannot hide from the eyes of the Lord. Am I right? This is your night. This is your night. Hallelujah. There's another one. There's another couple. We cannot pray until you come. Praise the name of the Lord. What if I tangale feel if I penana ruins a melele? Our father if I tangale feel if I penana control lo ainga. You need to come up
Roi au au na le tua te talo mo tau. Praise the name of Jesus. Sing it again. Mano malo. Hallelujah. I imagine today to talo or to my prayer. This couple, you're still here. I want you to make a decision to come up. I want to feel now or so I want you, Pastor, to lay hand on them. Praise the Lord. Baptize. Thank you. Thank you for obedience. Baptize Lucius style upon it. Oh, te manu manu. Pai for Tolima. Oh, te manu manu. Oh, na oh, Jesus. Oh, te manu manu. Families is established by God upon Himself, and this is the will of the Father. Ole finangalo leo tama tu fasilitane malfafine. Ole ngalwenga chi Apollo ole faleanga. Elo singalwenga le ale nganga pa ia. Awa ne give in ai lo mafofau. Imea ia fe mai leli o langi ne. Au felo tala lo yel tangata le tu mai tua. There's someone in the back. Ole mele o lo vai. El watu imelo usula palapa mele anga ilalo. E te whaalo o ina el te lo te mile ti ngā iste mi tau toso ai lo vai. O le whaelo mai le lia. We are going to pray for them, but you make your way up here in the front so I can pray for you. O lo tu mai oi tua. A migraine headaches. Il te ngata le maua e vahelua le lei alo ulu pe anoso. Ti ngā te whanong pe amalepe le tu alo ulu. You are here in the house. Come up. Anga ifa pelpito le tama. Awa te tuina se avano al pol nei le po oe mo le li. Tua to pelpito me le sunga fereti. Come on this side.
Mal pito le fa mal mole. So you man felt talo mo ilato ya ona anga etole ya. Praise the Lord. Olo ya ile tu ana te mafaya. No fa tu la tala ya te ole tu ele nyona babenga. Because that is his nature. Oi ole tu ana te fire. Ana tawe tatu ole tua faiva venga langa me umailo loa e umailo poto e umailo malamalama a ui nga yoi ma ile tua le ona tatu fa upua le oia o se tua faiva venga. But that is his nature. To God there are no miracles. That is his part of his character. He will do it for you. And your fama nino ele tua na upu, he will prove it to us that the word that he has spoken and released has the power. Amen. So let's pray for this 3 couples standing here first tonight. Let's lift them to the throne room of God tonight. Oh Lord, you have blessed them and you have mended their broken relationship. So tonight, I pray that don't allow the hands of the enemy. Don't allow Satan to bring discord within this family. I want to fatangaina leli ololangile. Na te amayal fire inga. Mane ma sainga te tonu o ma tanga faale ainga o oena e faavaina o oena e amataina o oe fo e manui ai I latou. Bless them tonight. Bless this family tonight. Satan, you take your filthy hands out from God's property. Whoa, hallelujah. Shalamas Sekelemande. Horimande de debose. We give you praise. We give you glory. We give you honor. Oh, hallelujah. Yeah. You are holy. You are holy. Pupuna. Oh, Pupuna pea. Pupuna pea lema. Oh, ilo waka. Fatuma. Yo eleli. Ilo waka. Rotamai. Wana oete Maria. Angai mai tama toso mai. Suivo toso mai fefeau. Pai elu. Tama alam mele tupulo au. Boleh kushe. Iya, boleh tua ya fai kushe. Iya, fai eleli mesi, fai elim. Lalme tamalo.
so mai lo so tai so mai fa elima talo ai ale pitole kasme tuas te male martinale amen ole uno tina fa pena fa lima uno Tato teletono le pole nei au fai e lima o ona le tua le semea e le mafai e le tua. Sei, tala mea li matolto ina le, ta tala mea. Lale o mi tauno tu pul mea. Fasile wa, kai ati nale. Fasile, fai e lima ulunga le ulu. Praise the name of the Lord. Swabali yeoi nanangapai afya maya manaomi ofetala ya mai macho sefia falo moiai tu ilato uma ya choe oe na mai ona mna umia ni moni tono maftanga oe o fa pena no mo e tino maf oe ole tua ma to te fia mo oli ai oe foi ole tua te fia me sili mo e macho ye fa manuia ya ilato anga leifo ne pot potonga atoa mai ai lau whamanianga I tamā, tina, tupulanga o tamateini talawau sa yo oi whanawiti. Ia ai lau whamanianga. Whamania la o whai ngā luenga ngā lulue, sunga I whaiwhi au mo lātou whaletua. Ia ai le whaunga o le upo le poto ma le upo le ata mai. Ia whapenara I loi lātou upo whaalinga. Ngā io iai au mea alofa I tonu o le tino o kerisa. Ia e anga le lei mai ai lau whamani anga le lei po. Mai lau se matua o se o pito I titi. Ia wa ai lo mamalu malo le lei. Ono Iesu le li I mani whaola. Ala langa I whanau wale tua. Amen. Mi ia le li. Pola ulunga o le vasa o lona lofa. Pola ulunga o le vasa o lona lofa. Sauloto peio le lupe. Pola ulunga o le vasa o lona lofa. Pola ulunga o le vasa o lona lofa. Pola ulunga o le vasa o lona lofa. Sauloto peio le lupe. Pola Hallelujah. Le lato e usulu tato folau. Ona sao ni mai le tuore au tambo. Sunga fafenga ina ya mai manuwa mo tato i tema. A uma le sunga le tambo le kalesio mai manuwa. Ya ona
vai wa tula ia le kalesia mai o hanga aia. Ana la ko usitato fo la kona e fatalo fo le sinema. Tua ya ma se fo yo se mai fa ngai no pa yo la fe malenga yo le tulanga lupe ya ma se fo yo pumalo e kalesia fia ya se yo o yo na puna o e mo moli tele tuai do ma tu nga fa tele o ta ma tai fa tai mo le upo le tua ma lo ta benga ma lo sau o te talo le fe malenga ya tu mau le fa unga le tua tu mau fa malo lo ma le tua lu mo la suma tai yo le ani tu ma wa sa ma tu fa talanga e lo sa se tai o le kele fo yo o upu yo le yo ke pusa ke lo sa se tai fa na ya sa lo ta tau aya ele mana o ia le tua su mai lo ya la tu na tu le a uma le sa seki mai ko ka ko nganga aya avi or ka ko pese a wo fe ko na me ho ngalo le vanga mo ia fa ka lu pese aya o le wo sa vali ta tu ku wai lo kai so ko ate ya tu na tu tai o le to ho Leila tua, Taimi Malava, God is good all the time. Yeah, fia fo ile au talavo mai manu riwa hard. Fai se siva e fa penana fa maulunga ile vi inga le tua le nei afiafi. God bless each and every one of you and via le tua. I was buried beneath my rebellion, lost without hope of redemption, blind in my need for a savior. Oh, but God, crushed by the weight of my
failure, living the lie I created, digging my grave without knowing. Oh, but God, rich in mercy, how you love me too much to let me stay lost. My salvation sent from heaven, nailing my sin to a cross. Oh, but God, you gave me a truth worth believing, and I traded my chains for your freedom, 'cause you were the one that I needed. Oh, but God, resurrected my heart from the ruins, and my rescue came through like the morning. And now this is my sure testimony. Oh, but God, rich in mercy, how you love too much to let me stay lost. My salvation sent from heaven, nailing my sin to a cross. Oh, but God, all the wretch of my choices you have turned to life from ashes, lifted from death, risen with him. Now I stand in confidence, 'cause I know that all the wreckage of my you have turned to life from ashes, and with him now I stand in confidence. Too much to let me stay long. My salvation sent from heaven, nailing my sin to a cross. Oh, you're rich in mercy, how you love me too much to let me stay lost. My salvation, nailing my sin to a cross. Oh, but God, oh, but God, oh, but God, oh, but God. Ia o ngā solo mai le mafutanga neanga e amele te tu whatase o aole nei fiafi. Haleluia. Lewa I tātou umi ono whingangano le atua. Haleluia. Ole soifuanga male o langa ni sile whaingaruenga ia sa uma ai whaftae I le maliwa ki risa Iesu whamna tui nai le seta. Pa ia le atua. Haleluia. Ia whaftaina na wau na iana le whiongo pa ia le tua nei tula, nei aso atoa. Ia ole hanga lea le lofa tunoa le hanga lea. Pai ilo leo vai ma fua tau moli o le sunga whawhirenga ia peo ma fatua. Ia ma tot whatalofa atoa I le suafo Iesu Kirisa o tātou li mo le tātou whaola. Lea ua mafu aile nei maftanga I le so. Masa uma stoa le tātou maftanga.
Fia nei maftanga mato ke mai e using mato pese lua tasin mato pese amata ia on fai watulian mato pese fai na tanga ia mon mato time pese ma wala tunu me oka mai mato time pese stai mo la to sila yai pamonia le tu la fa fonga pamonia foi le tu mato tapinanga ia e mai sele chunga la ona le tu the man of God is in the house tonight, so we thank him for the word of God. Hallelujah. Bless him. Yeah, from real to Nefiafi. Honor Yesu. Amen.
Yeah, praise the Lord. Ya avela so pati ya ile tu ale ne ya fiaf. Ya. Ole asfa raile le na te atu nei. Te lo pesa o was mai. Ole atua lo lo na sa. Ia atua ne. Tasi tau saka tau na atu ne ka Lava in the American Association of Tulina, after I get to a time, you are there for you in the line to the father to the boys of practice. If after I get to Santa Tala, yes, soon at Tulina. The time you want to want to Sama, you are able to wait to move for yours and market to market time. So your my sister man was out to market. Tatu watina ina le malo le tu. Le ya ni fa fora sa grama tatu tomate ta maua ska nanga mo le tu o le fitu ya ile le ai ya fa na toba ia o ai mo mori te le atu ya nanga fa tai lo sumai ni ta ma ale po le ko ma mo na le ina tu o le ai fu furama le aswata ya o le tu la se fu ta ya o io tatu si na le ko ko si ta ba ta na ai se fu ta ya o
Praise the Lord. Remember, I'm not going to want to place that over your time for you to Malcolm time to feel fun. I don't something that Sometimes, tapena tayo, team, tapena ma team, yung tapena may super ako ng level na sao, mawala ko na yung pangpay na sa tayo. Yeah, kung mabali, mabili talaga to see my Lord out of the town. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I see an opportunity. I've got a testimony. Might not know where it's going, but one thing I know is that God's in control. I've got to lean on Jesus. I know that He won't leave us, 'cause He will not fail. He will not fail. His love will prevail. His love will prevail. So it is well, 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 with my soul. So life hasn't always been easy. At times it's been harder than hell, but God has been good to me. So God has been good to me. Yeah. I saw a mountain while standing in a valley. Yes, sir. God said to that mountain, I see an opportunity. I've got a testimony. Might not know where it's going, but one